Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wasta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mawiyya tuqarribul aqsa bilafzi mujazi wa tabsutul badala biwa'dil munjazi fataqtadi ridha bi ghairi sukti fa'iqatal alfi yatabani mu'ti wa huwa bisabki haidun tafdila mustawjibus sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi bati wa firali walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafzun mufirul fastaqim wasmun wa fi'lu summa harfulil kalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu dzal i'rabi ayyudhafna la Ilyaka ja'ahu abi kadha'tila bil alif irfa'i musanna wakila idha bi mudmari mudhafa usila iltaka zakasnani wasnatani kabnaini wa banataini yajriyani wa taqluful yafi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fatan qad ulif warfa bi wawen wa bi yarjurul wansibi salima jam'i amiri wa mudnibi wa shibhi zaini wa bi ishruna wa babuhu wa ulhifu wa ahluna ulu wa alimuna iliyuna wa araduna syattu wasanuna wa mislahina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.